MIDWAY INDONA Rapthlak MIDWAY ti chu thliarkar pakhat hming ania khochak lam abikin Japan ram atanga America ram jindona Hawaii thliarkar thlenma kongchan vela omani thliarkar te takte square kilometer somruk vele molek America ram opani he thliarkara hian America sipai pol sang ten omhun beng belin an thut chil rup maya Pacific tuipui ven nan ral ven buk poimo tak ni in long sipai le thlona sipai hom hun puyani MIDWAY chungchang soidon chuan Japan in America long rual a chut chiat sakatang khan soinon atul le tlat thin kumsang khazakwa somli le pania te kha chuan German sarkar om khau pui mai chuan Europe khomwal pui zong nei vek tumin a in tho sadum dum to a soifo thinangin German chakwang lai takha ani boka andu du anrun mi maya tual doi ram te point thlapang takin an lo thlir rukar ringot to maya heti lai hian America le Japan te chuan kongsang tho ho na thulung an jiak fel to a America hian Japan in an ron be mai hi an ring ngai lo ani ma se kumsang khazakwa somli kumtir lam atang dai to khan curili thliar kara Pearl Harbor lem ang chi asiamin arun dan tur an lo zir hluk to a November ni somni paruk sang khazakwa somli le pakhata chuan an ron chuak tamup mai December ni saria chuan an ron be ta phut mai ani America hi Indona la tel lo ma se an phir pui British chuan Indona atorna sa maya US President Franklin Delano Roosevelt chuan Land Lease Bill an ti mai America ral thuam ramdang hnena ho tir theina bil chu adwang chuaka hemi dan mang hian England le alam tang ten hena ral thuam pe chuak tang hek maya hei hi Hitler khan asheru kar maya America hando mai chu adu viauna a angam chi asi lawani Japan in an han be chi akhan alome maya America do apuang zui tabat mayani soita kangin kumsang khazakwa somli le pakhat December ni saria khochakram ro pui Japan chuan US longchol mun Pearl Harbor runin Indo puya aron zuang lut veta a America longrual ro pui lutuk mai chu tu khathil thu leka chut chiat alo ni ta a Pacific tuipuya British le US thliarkar obram zong te chu an ron langal duaka Asia khomwal hun sanga an ron chuang kai ngal boka Singapore Hong Kong Malaysia le Barmaram te chu aron chil zui ngal bua Japan longrual tam lutuk mai le an sipai hoi sen thi ngam ho chu tu handan chi zia zang an ni lo anin do long lian Yamato le Musashi phei chu lian Rapthlak lutuk ton sing ruk le sang sari lai ani a an thlona sipai tila chu an hoi senin an thiam maya khumwal sipai la chu ti Bawk Europa German sipai indu to kin ro an rela nun phung zong a boi vekani chutiang chia chuan Asia khumwal then khata Japan ho lolal jet chu Rapthlak takani Indo pui panina chanchin han soya Thil chiang tak lo lang pakhat chu kumsang khazakwa somthum le pakwa tanga sang khazakwa somli le pathum chung Indona chuan German le Japan changna lam hirani mai Japan in Pearl Harbor aruna tanga thlanga chi alo liam chuan Australia khomwal puilak tuma Japan longrual thok chuak chu Coral Sea Indona antia tangrual sipai te chuan anlo beilet be tanta a hemi tumpo hian an ne po ni chuang lo Australia la kan tum chu an thul tir thei ta thram ani zok atuana sa jok chu tangrual lam tho hian ni ti chuan Japan High Command chuan America longrual an chu chiat ta kha an hrerenga MIDWAY lama asiruk la taka intol chua chu an tumta a an long nei tha zong tho chua puya dan rual lawa Hawaii thliarkar lak veka atula ni chuan America khomwal puipo beizui vak mai chu an tumta ni ma se heng zong hi America in thatu te chuan an lo hre veka lo lambun an tumna samai Japan ho thil hriat mai poi deuh mai chu America in ral thuam a cherna sat dan hiani tuma khoi boi mi lo le America ram hun then khat khobeng chet deuh te phei chuan in dawa chuak ti po an hrelo hialani Japan in an be phat atanga kumli aliam chi khan thlona noi thum teng sing rial le sang sari truck maktaduai ni noi li lai pui sing ruk le sang khat long sanga le zani raison ei sen lo rifle maka tam bomton maktaduai tam tak an siam thar mana kumsang khazakwa somli le pani kumchan le chung lek po hian
Pearl Harbor an ral thuam hlo aya tam an siam chuak man to a America rama Japanese reng chu anom na tur bik an siama an khung khom hal veka America tual chung chanchin report hei tur intelligence Japanin an nei to lo chu wangin America in buat sai na sajia hi an thelo shim ani ma se Midway Indo lom tur hi chu apoi mo boka America me upo thapui tho tak me mewa ache ta ngai do na ni Japan chuan Pacific ri pui zong makhata huam vek an tuma amar lambera Kyurili longchol huna tang chuan Admiral Hosogaya ho longrual tam fe mai chu an ron chuak ta mup maya adota che Admiral Kakuta ho te anin zar phar ngoi boka adot lea Midway panding hal chat tur far striking force phei chu mun thuma in trenin ral matong ber turan ni boka Admiral Nagumo command noya ngot po hian carrier chakchi pali kaga akagi soriu heriu te an kengtela hetiang zat aircraft carrier an tho chua to chuan Indo long tam takin an zui lui thina thlona po jani somnga an kengani heram mutna command tu ber chu Pearl Harbor an drone tuma an commander Admiral Yamamoto bokha ania anni phei chu an ral thuam ken a theu neu lo ngei mai battleship pathum heavy cruiser pani baka Indo long te naw tam tak an long ken zinga Yamato phei chu ton sing rukle sang sari kha nia helong pakhat ringot po hi America long rual khat nen in beitok tura an siamania achuat pha thir chalam po fit ni atlingani chu po thir naran ni lovin special taka siam ani le ngala alai puiken po ako zaw zong hol tlanga inchi som pariata lian hlir pakwa lai an bua ther huang maya amu pakhat ringot po ton ni le chan viarit ni in an soi hengba ka lai pui te deu jok destroyer ti bel mai an ka pil mai thei tur chi hi apang zonga an bua ther chuk boka thona ka na machine gun lian amu chem phong tia chi hi kiltin maya an fit ther chek chuk boka Indo long naran tan be mai chi ani lo heng long rual hi Kyurilia tang boka lo tol chuak an ni tin an long rual paruk na chu kondoan aron ho thim khup boka heng ho hian sipai tam tak an phurtela Midway an lak vele hne takin anop ngal do na ni long rual pasari na chu bung rual le cha khai dang phuran dia destroyer ven na hnuaya long zatam tak chu Admiral Tanaka command hnuaya omin saipan le guam atangin an ron chuak dul maya long rual pariat na hi tuipuya bom phum ruk su tu pol an ni thunga buk fein guam le saipan atang bokin an ron chuak ani heta Midway run tura Japan long rual lo thok chuak te hi long te neu te nen avain zariat chuang an tlinga hetiang long rual ro puilu tuk mai Japan ram jim te mai in an han nei the mai hi thil mak takatlinga ni America chuan Indona atel phat khan khovel hun sanga an thliar kar te veng turin asipai rual chu athon dar ngal chuma an long rual la nei chunang ang te po Atlantic tuipui le Europe ram then khat veng turin atir liam ve ngal kha nia Midway Indona po hian long rual ni chawan nei theya Admiral Fletcher ho tele Admiral Sprawn sa ho te an ni ma se soita kangin Japan ho ral rel ru khi an lo shelok veka in ring ranin an lo chang khiau mai ani mei niria sang kha zakwa somli le pahnia chuan Japan long rual then khat chuan Midway atanga kem zaria somnga an lo thleng ta America fighter rual le Indo long te chu anin sing sata sung maya juni som palia chuan Japan fighter 108 rualin Midway thler kar thona tum hun te chu an ron bom ta chur maya ma se America thlona emo longe moreng reng an mulo an thlo khole ta ringota longbom na man chi torpedo an phur te chu an hlang thla a bom pa ngai phurin an thlok chuak le a ma se eng anang ta chuang lo America Indo thlona le aircraft carrier te chu an ral thuam pham kim nen position la in an lo bibo 5 vek alo ni hemini hian Japan space plane te chuan US thlona phurlong an mu thu Commander Nagumo hne report an pe a Japan ho shik athak Changta khoilama tangin nge America thlona ten an ron be don an the mai si lo heti lai America fighter chuak thar A25 Douglas SBD an ti te chuan Japan carrier ho chu
an chu che thei ti an thredu kar mai sia an jing thing pui in po khadeu hluk hian an thretan ta a an choi la atui thei to lo Japan long sipai ho tu te hlau thonang nge nge in US fighter downless rwal chuan an ron be ta phut maya Japan in do long te chu an ron bom ta pop pop maya Japanese sipai ho po an thu mai mai lo an thlona ka na machine gun puak rang chi hian amuren mi alovin an ron van bor ji chho chur chur boka tuipui chunga inambu san ni boka Japan lam hi an cheman lo ani bere carrier kaga apil nga la akaji le soriu te po an kang hlua han chei thal le chi an ni to lawani atu khwa lo wara Japan long sipai ho tu te chu an nui azalo kher mai chuti na kalain carrier pakhat an chuan em mai hiriu chu America aircraft carrier enterprise phur thlona rualin an ron beiron le ta thut maya Japan fighter rual chu thlo chu atumin an kholte an tinung ve ta vut hloma ma se America fighter rual hian an tam hne bok nen a thlona phur te po chu an thlo chu ma in an kang le hlu thina bom chuan fu zet in a ron deng dum boka a kang le ta hum maya chei that felo chuan man le tlak ani to lowang an aircraft carrier tamjok a chiat tak zia chuan Grand Admiral Yamamoto tan US mainland run chu soilo dam taka hole po hu prom takanita battleship Yamato te chu thaingang ma se America indo long reng an hu pha ka anin lar du der si lova thona la chu jani somsari jet an kang fil fer fur to box sinen muiliak lop chungin an kir le ta thlu mai ani tuipui chunga indo hi chu thalera INDOY po in alara phlak thei jok long apil chuan chak lo chunga tuipuya pil ve ni mai tui chunga thok lak la hi mishing te tan ahar saro pui si tuya pil chuan du lo chung po in tho chama thi tho ani mai khomwal thaler ni sen hoya INDOY ro chu tuitlak cham ala omber thung ral thom nga biau ma se tui nei lo chuan tui hal dang chara thi tho ani mai ma se tui ha ka thi ai chuan a thlanom jok de uhlek mai the ani